Tuitana mbere na ntito ingi atongeria bagi siasa ba kaunti motori ya THARAKA nithi bameneretie ruthiomi rwa gavana KAWIRA rwa kurita NGUGI na rwiro rwa kilomita 500 itha. BAKIUGA giki ni gituma kitheri gite no gunikira Meru. BAKIUGA ontu bobo iburetete ngaukano na ndo achegi siasa kaunti ya Meru. Bakiaria BARIUGA gate mubunge wa THARAKA gitonga MURUGARA munini wa gavana kaunti Wilson Mwisirairi na minister Muthini Karangi katika MCs Thomba BARIUGA kaunti yao NGUGI NIKURITWA gutina RWIKUMIA kuma kiri atongeria bariti ojo bagicoka iria minister wa kithomo na untwire kaunti ya Meru Yusuf Rutere urorare ukuga ati Meru na THARAKA nithi bwirita kugwatanire karita NGUGI na rwiro ru mubunge wa THARAKA MURUGARA no riti MCs ba THARAKA nithi bagwate gavana Njuki mbaru na bakarotumira Meru jangerekana kirudi NGUGI bora. Irwaria rwa minister wa kithomo wa thirikari ya kaunti ya Meru Dr. Yusuf Rutere arikia thoni kia wonaniria bwa untwire bwa migongo ya kaunti ya THARAKA nithi nterechia uragate irururetete kubutherwa kunene wa utongoria na chiacha cha kaunti ya Meru chekagitaka kuma kiri atongoria ba kaunti ya THARAKA nithi. Habari wa munini wa gavana Wilson Nyaga Mwisirairi mubunge wa gichigo kia THARAKA George Gitonga Murugara minister wa wathani wa thirikari ya kaunti Muthini Karangi na MCA Kathomba BARIUGA gituma kia gavana KAWIRA mwangaza kia maendeleo ma speed ya kilomita 500 kwa ithaa gitikuonania matunda ende gitigirite kaunti inu ya Meru mpatho inene katika atongoria. Mukisikia tukisema speed ni ile yetu ya 400 saa hii imekuja 500 kilometers per hour, hiyo ni speed ya maendeleo, na ningeomba watu wa THARAKA hata nyinyi mutufuate na hiyo speed. Meru, my friend, Meru, we are not going to copy you. Bantu benu to baije, nanti untu kuira MCA mama akwa, maye benchmarking in Meru. Nontu kana, tutikwenda buto ninte abubu ina bu Meru. Ugatondeke uri ure matumara ora, speed yera ndeke nu ethiete neo no timiona gona takanyamuka nini kareara. Speed yenu ethere kilomita 1200 per hour. Lakini utigo no nguru. Ugona ya kanyamuka nini na ene speed ya THARAKA nito thiete neo ite andekere koro iguru are thiete karona na kitu tithia tukiyoga tutithia tukarita andeke nu tutithia tukiuga ba speed thiete so speed yetu iko sawa lakini menterini yetu kwamba ukinyirenu wala ni good. BARIUGA amwe na kuigwa thirikari ya kaunti ya THARAKA nithi itire na chiacha cha kwiringa kibarata Meru utongoria bwajo ibukuonekana ara utwiria bukuonania gavana Njuki ari umwe wa magavana barabatongoretie Kenya kiri uruti wira. Nchokerie muthomu wa Njuki nkatho cia mwanya sana mwire speed ira tuthiete nio ni mbega gutwika number 1 Mount Kenya region uri governor the best na gutwika number 1 Kenya kwanza uri governor the best kwa speed yenu ya 1200 kilometers per hour. Kango tome deputy Mwisraeli ambia shikilie hapo nontumbiye wa muringira kigoso pande enu engemanto magaru data makabua na tuira ni babe na ya Meru county tubahere county tiomba kuthina speed ya 500 promosi kudhinio na atitio tuthiete na ndege. Kwa hivyo mama yetu kule county ashikane na wanabiashara, ana biashara ibo ene county ibo bakoragia uchumi bwa ndiguru na gwatane na barute na bogora bwega kenda ndiguru yetu yomba gukura. Munini wa gavana Wilson Mwisirairi akigaga weru ni ati we na gavana Muthomi Njuki bakarutaniria wira na urumwe batari na mpatho taira irio katika gavana KAWIRA mwangaza na munini wake. Thirikari ya Excellency gavana Muthomi Njuki na Mwisirairi tukwatanire tena sisi betu bonde sub county betu bonde ajumbe betu bonde na mutongoria wa bonde nena ugoto tukagwata na utukwatanire THARAKA nithi itaendelea kuwa namba 1 na turugoro gasi ya kuleta mparuka tatu geto saitani ya si mubunge Gitonga Murugara wa kairi akiuragia MCA bonde ba kaunti no baitigirie kuigika gavana Njuki kiri uruti wira bwake. Twagiri kuga twegintu kimwe me atwathuranwa na me atukia ndwa na intemencho ba MCA makwa nkabera rutani wira na gavana wenu Muthomi Njuki. Nkiripotera weru weekendi kuma nterechia uragate sub county ya THARAKA North mbita wa Samuel Gaishma.